өнөөдрийн хичээл орж байгаа. Яг өнөөдрийн хичээлийн сэдэв залбирал гэсэн сэдэв байна. 자, 어느덧 우리 웨스트민스터 대교리문답 이제 마지막에 이제 이르렀습니다. Охоо. За одоо нэг Вестминстерний асуудаж байгаа тийм ээ асуумжийн бас одоо сүүлийнх рүү ирж байгаа. 자, 기도의 본질입니다. За залбирал гэж яг юу юм бэ? Залбирлын ойлголтын талаар хэдүүлээ үзэх гэж байгаа. 자, Өнөөдөр. 178문인데요. 기도가 무엇인가? Тэгээд 178 дахь асуулга байна. Залбирал гэж яг юу юм бэ гэсэн асуулга байна. 자, 기도는 그리스도의 이름으로 또 성령의 도우심으로 말미암아 우리의 소원을 하나님께 올리는 것입니다. За залбирал гэдэг зүйл бол Христийн нэрээр ариун сүнсний тусламжтайгаар хэдүүлээ өөрсдийнхөө хүслүүдийг эзэн бурхандаа дамжаа өргөхтэй хүслээ мэдүүлэх нь залбирал юм аа гэж. 그리고 죄를 자백함과 또 그의 궁유함을 감사히 인정하면서 하는 것이 기도다. За тэгээд залбирх үедээ бид нэр гмийн одоо гмээс уучлагдсан уучлалт болон эзнээс өгөгддөг нэгүсэлд нь чин сэтгэлээсээ талархал өргөнгөө хийдэг зүйл байгаа. 자, 여기 에, 관련된 네. 자, 성경 말씀을 보면 시편 62편 8절에 우리의 소원을 하나님께 올려야 한다라고 했습니다. За адилхан нөгөө холбоотой ишлэлүүдийг хараад дуулал 62:8 дээр байж байна. Дуулал 62:8 дээр бид өөрсдийнхөө хүслээ бурхандаа мэдүүлэх хэрэгтэй гэсэн агуулга байна. Өргөх хэрэгтэй, өргөн барих хэрэгтэй гэсэн. 자, 그래서 여기 보면은 하나님 앞에 마음을 토하라 이렇게 이제 본문에 기록이 되어 있습니다. За эзний өмнө сэтгэлээ та ингэж одоо эзнийхээ өмнө та сэтгэлээ бүтэн уудлаарай гэж ингэ хэлсэн байдаг. 자, 요한복음 16장 23절에는 이 그리스도의 이름으로 기도해야 한다. За Иохан номны 16-гийн 23 дээр болохоор Христийн нэрээр залбирах хэрэгтэй. Залбирлаа Христийн нэрээр хийх хэрэгтэй гэж байгаа. 자, 여기 16장 23절에 보면은 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라라고 했습니다. За ялангуяа энэ одоо Иохан номны 16-гийн 23-ыг харах юм бол чи юу ч залбирсан бай миний нэрээр эцэгт мэдүүлээрэ гэж ингэж хэлсэн байгаа. 자, 로마서 8장 26절에는 이 성령의 도우심으로 기도해야 한다. За Ром номны 8:26 дээр харах юм бол ариун сүнсний тусламжтайгаар залбирч чадна гэж хэлсэн байна. 자, 시편 32편 5절 6절 또 다니엘 9장 4절에 기도를 통해서 죄를 고백해야 한다. За дуулал номны 32-ын 5-аас 6, Даниэл 9-ийн 4 дээр болохоор өгсөлөөрэ залбирлаар дамжуулаад бид нэр залбирангаа бас гимших ёстой гэж хэлсэн. Гимээ илчлэх ёстой гэж. 자, 빌립보서 4장 6절에는 기도를 통해서 그의 긍휼하심에 감사해야 된다라고 했습니다. Тэгээ Филиппой 4-ийн 26 дээр болохоор залбирчих үедээ залбирлаараа дамжуулаад түүний нэгүүлсэлд нь бид нэр талархал өргөх хэрэгтэй гэж байна. 자, 여기 빌립보서 4장 6절을 한번 읽어보겠습니다. 빌립보서 4장 6절. Филиппой 4-ийн 6-аг уншиж үзээдүүлээ. 자, 한번 읽어주세요. 네. Филиппой 4-ийн 6 дээр хэлье. Юунд ч санаа бүү зов харин альва зүйлд залбирлаараа болон гуйлтаараа талархалтайгаар хүсэлтэй бурхандаа мэдүүлээ. Амен. 아멘. 예, 염려하지 말고 기도하라라고 했습니다. Энд санаа зовох хэрэггүйгээр залбираарай гэж хэлсэн мэт. 우리가 기도하면 염려는 물러가고 감사만 우리가 하나님 앞에 드리게 될 것입니다. Бид нэр хэдүүлээ залбирах үед яадаг гэхээр санаа зовоож исэн тэр зүйлсүүд мань санаа зовөр мань алга болоод харин бурхан руу хандсан талархлын сэтгэлтэй болдог. 자, 특별히 우리가 그리스도의 이름으로만
기도를 해야 된다라고 했습니다. За тэгээ бас энэ дэр онцгойлон нэг анхаарах зүйл нь болохоор бид нэр Христийн нэрээр залбирах хэрэгтэй гэж хэлсэн. Христийн нэрээр. 우리가 보통 기도라고 한다면은 다른 종교에도 다 각자 자기 신에게 이제 기도를 하죠. Мгм. Ер нь залбирал гуйлт гэд бодох юм бол а бусад шашнуудад ч гэсэн ийм зүйл байдаг. Залбирдаг, гуйдаг, мөрөгдөг гэж ярьдаг тийм. 하지만 우리는 그리스도의 이름으로, 예수 그리스도의 이름으로 기도를 드립니다. Гэхдээ бид нэр болохоор яадаг гэхээр Христийн нэрээр залбирдаг. 그래서 우리가 기도를 우리가 이제 마칠 때 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다라고 하죠. Тэгээ тэр ч утгаараа бид нэр залбирлахаа төгсгөлт нь те эзэн Иесусийн нэрээр эсвэл Иесус Христийн нэрээр залбирлаа гэж хэлдэг. 그럴 때 어떤 분들은 예수님의 이름으로 기도합니다라고 하는 분도 있고, 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 이렇게 하기도 합니다. Тэгээ хүмүүс янз бүрээр хэлдэг те Иесусийн нэрээр залбирлаа гэж хэлж болдог. Эсвэл эзэн Иесусийн нэрээр нэг бол Иесус Христийн нэрээр залбирлаа гэдэг ингээд а янз бүрээр ингээд бас хэлдэг. 어, 뭐 두 부분이 뭐 다르진 않지만, 그래도 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다라고 하는 것이 더 이제 분명할 것 같습니다. Тэгээ мэдээч хэрэг бид нар болохоор а, одоо аль саяны хэлсэн Иесусийн нэрээр эзэн Иесусийн нэрээр Иесус Христийн нэрээр ингээд хэлж байгаа агуулгууд бүгдээрэнд нь ялгаа бол байхгүй. Гэхдээ болж игэл бид нэр Иесус Христийн нэрээр залбирлаа гэж ингэж залбирх нь илүү нөгөө тодорхой юм гэж бодож байна. 네, 물론 이제 예수님의 이름으로 기도드립니다 해도 틀린 건 아닙니다. Тэгээ мэдээч хэрэг зөв залбирахдаа Иесусийн нэрээр залбирлаа гэж хэлж бас болно. Энэ бол буруу биш. 자, 분명한 것은 이제 우리는 다 이 죄인인데 오직 그리스도를 통해서 우리가 하나님과 화목하고 또 하나님 앞에 나아갈 수 있다라는 것입니다. Тэгээ бид нэр харин за яагаад заавал Христ гэдэг нэрийг заавал нэмээд байгаа гэхээр бид нар бүгдээрээ гэмтэн тэгтээ би энэ гэмт хүмүүс эзний өмнөд зөрөгтэйгээр очих боломж нь яаж олгогдсон зөвхөн Христээр дамжуулаад очих боломжтой болсон учраас бид нар энийг бас санахдаа ингэж одоо бүтэн нэрээр нь залбирлынхаа төгсгөлд дурдах нь зүйтэй гэж бодож байна. 예수 그리스도란 말이 예수님이 구원자가 되십니다라는 뜻이죠. Тэгээ яагаад гэхээр Есүс Христ гэдэг чинь болохоор энийг ингээд одоо задлах юм бол Есүс бол Христ мөн, Есүс бол аврагч мөн гэсэн утга шүү дээ, тийм ээ. 그래서 우리는 그리스도의 이름으로만 기도할 때 그 기도가 하나님 앞에 하나님 앞에 드려지게 되는 것입니다. Тэгэхээр бид нэр Есүс бол өөрөө Христ мөн гэхдээ заавал Христийн нэрээр гэж хэлснээрээ энэ Христэс болж би эзний өмнө ингээд залбирах хэрэгтэй болсон шүү гэдгийг тэ үргэлж өөртөө сануулж явах нэг одоо хэлбэр юм аа гэж бодож байна. 자, 두 번째는 이 성령님의 도우심으로 기도를 해야 합니다. 성령님의 도우심. За хоёрдугаарт нь хэдүүлээ залбирал дээр санах хэрэгтэй зүйл нь залбирахдаа та ариун сүнснээс тусламж авч байж залбирдаг. 자, 로마서 8장 26절. За Ром номны 8:26-ыг харъя. 여기 보면 성령도 우리 연약함을 도우신다라고 했습니다. За Ром 8:26 дээр юу гэж байгаа гэхээр ариун сүнс болохоор бидний сул дорой байдалд тусалж өгдөгөө гэж энэ дээр байна чинь. 예, 그러니까 무엇보다 이제 우리가 이제 무지하죠. 우리가 다 알지 못하죠. Тэгээ нэгдүгээрт нь яагаад гэхээр бид нэр бүх зүйлийг мэддэг төгс хүмүүс биш. 예, 그렇기 때문에 성령의 도우심이 없이는 우리가 기도를 할 수 없습니다. Тэгэхээр тийм учраас хариун сүнсний тусламж байхгүйгээр бид нараас залбирч чадахгүй гэсэн үг. 예, 무슨 말인가 하면 우리가 어떻게 기도해야 되는지 또 무엇을 기도해야 되는지를 잘 모른다는 것이죠. Яагаад тэгэхээр нөгөө нэг бүх зүйлийг мэдэхгүй гэдэг нь болохоор нэгдүгээрт бид нэр залбирахдаа яаж залбирахаа мэдэхгүй. Хоёрдугаарт эзний өмнө юу залбирах ёстой вэ гэдгийг ч мэддэггүй.
예, 물론 누구나 다 이제 막연하게 어떤 소원을 이렇게 기도할 수 있습니다. 막연하게. Тэгээ хүмүүс ерөнхийдөө одоо одоо юу гэдэг зүгээр яг төрж байгаа гэхээс тэр мэдрэмжийнхээ дагуу өөрийнхөө бүх хүслүүдийг шууд ингээ эзнэр бас хэлж болно л доо. 그러니까 그 신적 대상이 누구인지도 모르면서 막연하게 이렇게 이 소원을 빌고 구하는 그러한 행위들을 다 할 수는 있습니다. Тэгээ хүмүүс тэгэхээр одоо би ингэмээр байна, тэгмээр байна гэд яг хэн рүү хандаад байгааг мэдэхгүй. Тэ та хэн танд залбирч байгааг мэдэхгүйгээр зүгээр өөрийнхөө хүслийг ингэмээр байна, тэгмээр байна гэд ингээд хэлээд ээж болдог ер нь хүмүүс. 네, 그래서 가령 어떤 사람은 이제 밤에 그 달이 이렇게 뜨면 거기 이 달 밑에 달 아래, 그러니까 아래에서 뭐 그릇에 물을 떠놓고 그걸 정한수라고 하는데 이제 그 물을 그러니까 깨끗한 물을 떠놓고 그렇게 달 앞에서 기도를 드리기도 합니다. Мгм. Тэгэхээр тийм хүмүүсийн үйлдэлүүд нь их ингээ өрмөц өрмөц байдаг. Тэгээ жишээлх юм бол зарим хүмүүстэй сар гарангуут сарны дор ингээд саванд ус иш тавьдаг гинэ. Саванд ус иш тавьж нөгөө нэг тэр тусгал ингээд одоо тэр усанд нь тусна шүү дээ. Тэгэнгүүт тэрэнд ингээд залбирдаг хүмүүс ч тэрлүү хандаад хүслээ шивэндэг хүмүүс ч байдаг. 자, 그러니까 기도를 받으시는 이 하나님을 잘 모르면서 아무리 기도해도 그 기도는 예, 누가 듣지 않는다는 것입니다. Мгм. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол би хүн залбирал хүсэлт гэдэг зүйлээ эзэн бурханд өргөх ёстой гэдгийг юм хүн мэдэхгүй болохоор хүмүүс яадаг. Мэдэхгүйгээс болоод юунд ч хамаагүй очиод хүсээд идэх. Ингээд. Тэгэхээр тийм болохоор одоо яадаг л хүнд заавал туслагч хэрэгтэй гэсэн үг. 자, 그렇기 때문에 이 성령의 도우심이 없이는 우리가 진정한 기도를 할 수 없다는 Тэгэхээр 것입니다. нэг үгээр хэлэх юм бол бид нэр тийм учраас ариун сүнсний тусламжгүйгээр те ариун сүнсний чиглүүлэг байхгүйгээр бид нар зөв залбирлыг хийж чаддгүй маа гэж хэлж байна. 자, 그리고 세 번째는 이 기도할 때 이 죄를 고백해야 됩니다. 죄를. За бас дахиад нэг анхаарах ёстой зүйл нь болохоор залбирах үед бид нар өөрсдийнхөө гэмүүдийг хүлээн зөвшөөрч улаах хэрэгтэй гэдэг. 자, 우리가 이 죄를 회개하지 않고 하나님 앞에 기도를 드리게 되면 그 기도는 듣지 않으십니다. Хэрвээ та залбирах үедээ өөрийнхөө гэмийг хүлээн зөвшөөрөхгүй эсвэл гэмшихгүйгээр эзнэрөө хандаад залбирлаа гэхэд таны залбирал хүлээж авагдахгүй тохиолдол байдаг. 자, 그래서 시편 66편 18절에 보면은 마음의 죄악을 품으면 주께서 듣지 않는다라고 말씀하고 있습니다. За тэгээд дуулал номны 66-гийн 18 дээр харах юм бол тэрэн дээр бас байж байгаа. Сэтгэлийн зүрхний хилэнцгийг эзэн хүлээж авахгүй, сонсохгүй гэсэн байгаа. 자, 그러니까 우리 하나님은 거룩하신 하나님이신데 하나님 앞에 진심으로 기도를 드려야 되는데 마음에 죄가 있는 가운데서 드려지게 되면 하나님이 그 기도는 듣지 않으신다는 것이죠. Тэгээ бидний бурхан бол ариун бурхан тий. Гэхдээ бид нэр энэ бурхан руу очихдоо сэтгэл дотроо хилэнцээ ингээд тээцэн тэг гэмшгүйгээр яваад очих юм бол бурхан түүнийг хүлээж авахгүй гэсэн утга байна тий. 자, 그렇기 때문에 우리가 이 죄를 이 고백하는, 즉 이 회개하는 기도가 반드시 필요하다는 것입니다. Тийм учраас бид нэр өөрийнхөө хүсэлтийг та эзнэр сонсгож эзэнт мэдүүлмээр байгаа бол тий заавал өөрийнхөө гмийг гимших хэрэгтэй буюу хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй, цэвэрлэх хэрэгтэй гэсэн. 자, 그리고 마지막으로는 이 기도의 마지막에는 하나님의 긍휼하심에 감사해야 한다. За дараад нь болохоор бид нэр залбиртал дээр болохоор дөрөвдүгээр анхаарах зүйл нь болохоор залбирахдаа түүний нэгүүлсэлд нь хандсан талархсан сэтгэлтэй байх хэрэгтэй гэсэн. 자, 우리에게 있는 모든 것이 다 하나님의 은혜가 아니겠습니까? Яг үүндээ биднэрт байгаа бүх зүйл эзнээс өгөгдөж байгаа нэгүүлсэл ивэл тийм ээ. 예, 어려운 일을 어려운 일을 만났을 때에도 우리는 감사해야 됩니다. Тэг хэцүү зүйл тохиолдсон байлаа ч гэсэндээ та талархаж мэддэг байх хэрэгтэй.
자, 그래서 데살로니가전서 5장 17절에 보면은 쉬지 말고 기도하라라고 했죠. За тийм учраас нэгдүгээр Тесалоник 5-ын 17-18-ыг харах юм бол энэ дээр та ерөөсөө зогсохгүйгээр тасралтгүй залбираарай гэж хэлсэн байна. 그리고 범사에 감사하라라고 했습니다. За бас тэн дээр юу гэсэн гэхээр юун дээр асуудал донд ч гэсэн талархаарай гэж хэлсэн. 자, 이것이 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이다라고 했습니다. За тэгээд юу гэсэн гэхээр энэ бол Есүс дотор Бурхан та нараас хүсэж байгаа Бурханы хүсэл юм аа гэж хэлсэн. 자, 두 번째, 기도는 그러면 누구에게 해야 하는가? За тэгвэл эхнийх нь нэг залбирал гэж юу вэ гэсэн мэсэн те. За одоо хоёр дахь нь болохоор залбирлыг тэгвэл хүнд хандаж хийх ёстой юм бэ гэсэн агуулга орж байна. 179문입니다. 우리는 하나님께만 179 기도해야 дээр. 한다. За 179 дээр асуулга дээр болохоор ингэж байгаа. Тэгэхээр бид нэр зөвхөн бурханд л залбирах ёстой гэж хэлсэн. 자, 하나님만이 우리 마음을 감찰하시고 또 우리 요청을 들어주시고 또 죄를 용서해 주십니다. За зөвхөн бурхан л бидний зүрх сэтгэлийг нягтаалж, бидний хүсэлтийг сонсож, бас бидний одоо гмийг уучлах чадaltaй. 또한 모든 사람의 소원을 들어줄 수 있고 За бас тэр бурхан л бүх хүмүүсийн залбирлууд, хүсэлтүүдийг сонсож чадна. 예, Сонсч 무, чадна. 무엇보다 하나님만이 신앙과 예배의 대상이 되십니다. Тэгэхээр тийм учраас зөвхөн бурхан л бидний итгэл үнэмшил болон хүндэтгэлийн тэр цуглаан мөрөглөд тэгээ бүх зүйлийн одоо юу гол бай болдог бай гэх юм уу, гол хандах өргөх ёстой нэгэн болдог бурхан л өргөдөг. 자, 그리고 우리가 예배할 때에도 기도는 오직 이 하나님께만 올려야 되고 다른 누구도 기도의 대상이 돼서는 안 됩니다. За тийм учраас бид нар яг тэрэн шиг бид нар өөрсдийнхөө итгэл болон хүндэтгэлээ зөвхөн бурханд л өргөдөг шиг залбирал маань ч гэсэндээ зөвхөн бурханд л өргөгдөх ёстой. Өөр ямар нэгэн зүйл рүү миний залбирал хандагдах ёсгүй гэсэн. 자, 여기 관련된 성경을 보면 열왕기상 8장 39절, 또 사도행전 1장 24절, 또 로마서 8장 27절에 하나님만이 모든 사람의 마음을 아신다. Энэ дээр одоо холбоотой ишлэл рүү гэдэг л орж ийн. Тэгэхээр эхний ишлэл нь болохоор нэгдүгээр хаад 8:39. 자, 우리가 이 기도의 대상이 어떤 분이신지를 우리가 잘 알아야 됩니다. За тэгэхээр дараагийнх нь Үйлс 1:24. За тэгээд Ром 8:27 дээр байж байгаа. Нэгдүгээрт нь энэ эдгээр агуулгууд дээр юу вэ гэхээр зөвхөн бурхан л бүх хүмүүсийн сэтгэлийг мэддэг гэж байгаа. Тэгэхээр бид нэр залбирахдаа хэн рүү хандаж залбирч байгаа мэдэх хэрэгтэй. 자, 세상의 우상들은 신이 아닙니다. Тэгэхээр энэ дэлхийн одоо дэвштээнүүд нь бол бурхан биш байгаа. 자, 사람들이 만들어 놓은 형상에 불과합니다. Тэгэхээр тэдгээр зүйлсүүд одоо шүтэн гэж нэрлэгдэх зүйлсүүдийг хүмүүс өөрсдөө хийсэн байдаг янз бүрийн хэлбэрээр. 그래서 일본의 어떤 우상은 그 신이 잠자고 있어서 그 신 앞에서 이렇게 동전을 이렇게 떨어뜨리면 그 동전 소리를 듣고 그 신이 깬다고 합니다. Тэгээ 네. нэг хүмүүс өөрсдөө санаагаар хийдэг болохоор Японд нэг ийм одоо одоо тэдний хэллэгээр л бурхан байдаг гинэ. Жирийн үед л унтчихдаг. Тэгээд тэр очиод тэр бурханд хүслээ бурханы өмнө очиод ингээд зоос шиддэг гинэ. Зоос шидэнгүүт нөгөө бурхан чинь зоос шидэж чад тэр зоосны дуугаар ингээд сэрээд тэр хүний залбирлыг сонсно гэж боддог. 그러면 이제 동전을 많이 떨어뜨리면은 이제 그 신이 벌떡 일어나겠죠. Тэгээд яах вэ гэхээр тэр одоо тэр бурханд очиж бурханы сэрэж хүсэлтэд хэлэхэд бол бид нэр мөнгийг бол асар ихээр авчид асах хэрэгтэй болж ш тий. 자, 우리가 누가 들어도 그게 참 어리석다는 그런 이름에도 불구하고 그런 신 앞에 사람들이 가서 그렇게 기도도 드리고 마음을 드리고 하는 일들을 우리가 보게 됩니다. Бид нэр энэ мэтчлэн ингээ сонсоход л угаасаа ямар ч утгагүй тэг ийм
За болооч дээ гэмээр ийм зүйлсүүд ингээд хүмүүс үйлддэг. Гэхдээ хүмүүс тэр л одоо ч гэсэн тийш нь очиж үйлдээл тийш нь ингээд суурсаар л байгаа. 자, 그렇게 하는 이유는 간단합니다. 하나님을 알지 못하기 때문에 그러는 것입니다. Тэгээ тэдний гол шалтгаан нь юу юм бэ гэхээр ердөө амархан амьд бурхан байдаг гэдэг тэд нар мэдэхгүй байна л гэсэн. 아니, 다른 건 몰라도 돈을, 그럼 그 신은 돈을 좋아한다는 신 아니겠어요? 돈 떨어지는 소리 듣고 이렇게 잠에서 깬다는 거 보면. Тэгэхээр саяны тэр Японы одоо тэр бурхан бол бас сонирхолтой л тэгээ бүр нэг тэгэхээр одоо тэр бол өөрөө мөнгөнд дутаа болж сараад гэж тий. Тэгээ мөнгө шидэнгүүт сэрдэг. Мөнгө шидэх бол унтаал гэдэг. 그러니까 Шинэ. 그런 신 앞에 기도하는 그 사람의 이 수준을 우리가 알 수 있는 거죠. Тэгэхээр бид нэр тэндээс юу гэж болох вэ? Тийм зүйлд итгээд тэнцээ очиж байгаа тэр хүний төвшинг бид нэр бас ингэ дүгнэж болох нь тий. 자, 시편 65편 2절에는 하나님만이 우리 기도를 들으실 수 있다. За дараагийн ишлэл болохоор дуулал 65-ын 2 байгаа. Нэг л дуулал 65-ын 2. Энэ дээр болохоор зөвхөн бурхан л бидний залбирлыг сонсож чаднаа гэсэн. 자, 우리 하나님은 어떤 분이냐? 우리가 우리가 알지 못하는 것도 하나님이 우리를 위해서 기도해 주신다라고 했어요. За бидний бурхан ямар бурхан бэ? Тэгэхээр бурхан бидний өөрөө бид нар юу залбирах ёстойгоо заримдаа мэдэхгүй үе байдаг. Гэхдээ тэр үед маань бурхан за бидний өмнөөс залбирч өгдөг гэж бас хэлсэн байна. 자, 아까 그 세상의 신은 에, 그 돈을 밝히든지 그 돈을 줘야 이게 눈을 뜨는 그런 신인데 우리 하나님은 전혀 그렇지 않다는 거예요. Мгм. Тэгээ саяны тэр Японы тэр нөхөр шиг те тэр нэг бурхан шиг тэр болохоор унтаад байд юм шүү дээ. Мөнгө шидэж сэрдэг те. Гэхдээ бидний бурхан бол өөр те. Бидний 항, бурхан бол тэгдэггүй. 항상 우리와 함께 하시는데 문제는 우리가 하나님을 의식하지 못하는 데 문제가 있는 것입니다. Бидний бурхан болохоор ямар ч цаг үед бид нартай хамт байдаг гэж бурхан байна. Харин бурхан биднээс холддоггүй. Заримдаа бид нэр хамт байгаа бурханаа мартсан л явж байгаа болохоос биш. Бурхан өргөлж ямар ч үед хамт байдаг. 자, 미가 7장 18절에는 하나님만이 우리 죄를 용서하실 수 있다. За дараагийнх нь Мика номны 7-гийн 18 байна. Мика 7-гийн 18 дээр юу гэж хэлэхээр зөвхөн бурхан л бидний гмийг уучлах чаднаа гэж байгаа. Өршөөж чадна гэж байгаа. 자, 이것이 참 하나님의 가장 큰 은혜라 할 수 있겠습니다. Тэгээ энэ болохоор тэ эзний биднэрт өгж байгаа хамгийн том нэгүсэл гэж бас хэлж болно. 어떤 신이 자기를 희생하면서까지 우리를 위해서 그렇게 예, 대신 죽어준 그런 신은 없어요. Тэг бидний тэг бидний өмнөөс өөрөө одоо өөрөө бидний төлөөсөө төлөхийн тулд өөрөө тэ өөрөө нас ороод тэгээ биднийг ингээ уучлдаг бурхан өөр байхгүй. 자, 그렇게 하신 이유는 우리 하나님이 우리를 사랑하시기 때문에 그렇습니다. Тэрний шалтгаан яагаад тэгвэл тэгээд байгаа гэхээр ердөө хайртай учраас тэгсэн гэж. 아까도 그 동전 소리 듣고 눈을 뜬다는 그 신은 이 사랑이 없겠죠, 당연히. Саяны тэр Япон тэрийг бодох юм бол тэр Японы тэр мөнгө шидчихэж сэрдэг тэр одоо бурхан гэдэг ингээд бодох юм бол тэнд юу н хайр харагдахгүй байх тий. 예, 눈이라도 뜨면 다행인데 대부분들의 그 우상들은 살아있지 않기 때문에 헛된 것이기 때문에 전혀 아무 반응이 없다는 것을 우리가 분명히 알아야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр магадгүй тий өөр бусад бурхтууд гэдэг ихлээр чинь ямар ч нөө ингээд хамгийн наад зах нь ам байхгүй тий. Тэгээ тэр бурхан руу мөнгө шидлээд сэрдэг гэж штэ. Тэд нар яг тэгж ойлгож болооч үнэндээ тэгдэг тий амтай тийм чулуу гэж байхгүй. 그러니까 사람들이 자기 만족을 위해서 어, 그 기도의 대상이 누구인지는 관심 없고 자기의 만족을 위해서 그렇게 찾아가서 기도를 드리는 행위들을 볼 수 있습니다.
Тэг хүмүүс гол нь яагаад тэгээд нэг гэхээр тэд нар зөвхөн өөртөө тийм ханамжийг авах гээд л ингэж байгаа гэсэн. Би яг хэн рүү хандаж залбирч байна гэдэг нь чухал биш тэр хүмүүст. Харин юу чухал вэ гэхээр за би нэг залбирчлаа та залбирсан болчлоо гэд нэг дийдэг штэ. Тэрэн шиг тийм өөрсдөө сэтгэл зүйд ханамжийг авах гээд ингэ үлдээд байгаа гэсэн үг. 자, 그런데 시편 145편 18절 19절에 하나님만이 그를 찾는 모든 자의 소원을 이루어 주실 수 있다는 것입니다. За тэгээд дуулал номны 145-ын дуулал 145-ын 18 19-ыг харах юм бол тэн дээр юу гэхээр зөвхөн бурхан л өөрийг нь хайгчдын хүслийг биелүүлж өгч чадна гэсэн агуулга. 자, 그래서 진실하게 구하는 모든 자에게 하나님이 가까이 하신다. За тэгээд юу гэхээр чин сэтгэлээсээ эзнийг хайж байгаа бүх хүмүүс дээр эзэн ойрхон очно гэж хэлсэн байна. 또한 자기를 경외하는 자의 소원을 이루어 주신다라고 했습니다. За бас тэгээд юу гэхээр өөрөөс нь эмээгч нэгний хүслийг бурхан биелүүлж өгнө гэж хэлсэн байна. 또한 우리가 어려울 때 하나님 앞에 부르짖을 때 하나님이 들어주신다. За бас юу гэхээр бид нэр хэцүү үедээ те эзний өмнө очиод хаширх үед эзэн сонсож өгнө гэж хэлсэн. 자, 로마서 10장 14절, 마태복음 4장 4절, 또 사도행전 10장 25절, 또 계시록 22장 8절 9절에 하나님만이 신앙과 예배의 대상이 되실 수 있다. За Ром 10-ын 14. За Матай номны 4-ийн 4-өөс 10. За Үйлс 10-ийн 25-аас 26. За Илчлэлт 22-ийн 8-аас 9. За би дахиад хэлье. Ром 10-ийн 14, Матай 4-ийн 4-өөс 10, Үйлс 10-ийн 25-аас 26, Илчлэлт 22-ийн 8-аас 9. За энэ дээр юу вэ гэхээр зөвхөн бурхан л яадаг гэхээр бидний итгэл болон хүндэтгэлийг авах зохистой нэгэн байгаа гэж хэлсэн. Амен. 자, 고린도전서 1장 2절에는 이 기도는 예배의 특정 부분이다. За дараад нь 1-р Коринт 1-ийн 2 дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр залбирал гэдэг зүйл бол хүндэтгэлийн чуулганы хамгийн чухал нэг хэсэг юм аа гэж хэлсэн ба. 자, 출애굽기 20장 3절 5절, 또 시편 50편 15절에 사람은 하나님께만 기도해야 한다. За дараад нь болохоор дараагийн ишлэл нь Гитлэл номны 20-ын 3-аас 5. За мөн дуулал номны 50-ын 15 дээр юу хэлсэн байгаа гэхээр бурхан хүн зөвхөн бурхан руу хандаж залбирах ёстой гэж хэлсэн байж. Гэтэл 20-ын 3-аас 5, дуулал 50-ын 15 дээр. 자, 그런데 이 로마 카톨릭 교회, 이 로마 카톨릭 교회는 하나님 외에도 다른 것들에게 기도할 수 있다. 이렇게 가르칩니다. За тэгээд энэ дээр бас нэг тийм сонирхолтой зүйл гэхээр Ромын католик гэж байдаг шүү дээ. Католикууд болохоор Бурханаас өөр Бурханд залбирах ёстой. Гэхдээ Бурханаас өөр зүйлүүд рүү хандаад учраас бид нэр хүслээ илэрхийлэх боломжтой, залбирах боломжтой гэж хэлсэн үзтээ. 자, 그래서 성모 마리아, 또 성인들, 또 천사, 이들에게도 기도할 수 있다. 이렇게 가르치고 있어요. Тэгээд тэд нэр өөр Бурханаас өөр юунд залбирч болдог гэсэн чинь юунд Мария тий одоо Гэгэ Мария гэж ярьдаг тий Гэгэ Мария. За бас дахиад нөгөө нэг юу лээ ариун хүмүүст. За мөн Тэнгэр элч нарт ч гэсэн хандаад биднээ залбирах боломжтой гэж хэлсэн үстэй. За одоо 자, 이렇게 이들이 가르치는 이유는 예수님, 이들이 예수님처럼 이들에게 기도할 때 하나님 앞에 이제 이 기도하는 데 있어서 도움이 된다. 이런 식으로 이제 가르치는 겁니다. тэд нар юу гэдэг лээрээ эднэр ялгаа байхгүй одоо Иесус шиг тий Иесус шиг учраас Иесус шиг бид нар эднэр лөө хандаа залбирах үед бидний залбиралт ч гэсэндээ одоо тэд энэ залбирч байгаа зүйлсүүдээр нь дамжуулаад бурханд очиж сонсогдно гэж ингэж ойлгодог. 자, 왜 그렇게 가르칠까요? Тэгвэл Ромын католикууд яагаад тэгж заадаг гэж бодож байна? 우리는 이 분명히 기도의 중보자 되시는 분은 예수 그리스도밖에 없어요. Тэгээ биднэрт яг үнэндээ залбирал дунд бид бурхан ба бидний дунд залбирлаараа зууч болох зүйл нэгэн гэвэл Иесусээс өөр хинч байхгүй.
그러니까 사람이나 천사도 마찬가지지만 그들은 이 중보자가 될 수 없습니다. Тэгээд одоо хүмүүсийн энэ католикуудын хэлж байгаа шиг тэр хүн байна уу? Тэнгэр элч байна уу те? Эднэр бол одоо тийм одоо зуурч болж чадахгүй. Зөвхөн Есүс л зуурч болно гэж байгаа. 자, 그렇기 때문에 이들의 가르침은 결국에는 이 성인이나 천사들이나 이 마리아, 성모 마리아, 이들을 이 숭배하게 돼서 결국 우상 숭배에 해당되는 것입니다. Тэгээ тэд нар харин яаж нь гэхлээрэ цаг хугацааныхаа явцдаа одоо тэр Иесусийн их болсон Мария тий тэр гэгэн гэж хүндлээд өргөж जैन хүсэлтэд хэлж जैन дараад нь тэр ариун хүмүүс гэж ярьж जैन тэнгэр элч гэж ярьж जैन явц дундаа тэрийг хүндлээд хүндэлж ирж байгаа сүултээ тэрэндээ мөрөгдөг болж эхэлж. 자, 그들이 이렇게 주장하는 이유는 이유 가운데에서는 특별히 그 성인 있잖아요. 성인 성모 마리아. Mhm. 자, 우리 모든 인간은 다 전적으로 타락한 죄인들입니다. Тэгээ ялангуяа бид нэр бүх хүмүүсийг харах юм бол бүх хүмүүс бүгдээрээ сүнсээрээ угаасаа завхарсан гэмтнүүд шүү дээ уул нь бол тий. Тэр Мари гэсэн ялгаа байхгүй. 그러니까 예수님 외에는 그 어느 누구도 스스로 구원에 이를 수 없다는 것입니다. Тэгэхээр Есүсээс өөр хинч тий тэр авралыг гүйцэлдүүлэх боломжгүй байсан. 그러니까 우리는 반드시 예수님이 필요한 거예요. Тэгэхээр тийм учраас биднэрт заавал Есүс хэрэгтэй. 그런데 이 카톨릭에서는 이 성모 마리아나 또 성인들을 이렇게 예, 거의 신적으로 이렇게 받드는 것은 뭐냐면 인간이란 존재가 그렇게 완전히 타락하지 않았다라는 것을 은연히 이렇게 나타내 보여주는 것입니다. Гэтэ гэтэ бүх хүмүүс ингээд угаасаа ялдарсан Есүс л байгаа шүү дээ. Есүсээс өөр ямар ч ингээд ариун нэг хүн байхгүй байсан. Гэтэ католикууд харин Мариаг хүндлээд тэ ариун хүмүүсгээ хүндлээд байгаа гэдэг нэг хүлдээн талшилтаа нь эднэр яагаад буруу болж байгаа гэхээр хэрвээ тэд нэр Мариаг хүндлээд Мариаг одоо тэр тэ бурхны жууч болж чаднаа гэж хэрэг үзэх юм бол тэр католикууд юу гэж үздэг юм гэхээр бүх хүмүүс завхраагүй. Жишээлбэл Мари бол завхраагүй тэ ингэж үзэж байхдаа ялгаагүй байгаа байхгүй. 자, 그렇게 되면 그 카톨릭 이 교회 다니는 성도들이 어떤 생각하겠어요? 나도 성모 마리아처럼 돼야 되겠다. 나도 저런 이 성인들처럼 돼야 되겠다. 이런 이제 마음을 갖게 되겠죠. Тэгэх юм бол хэрвээ тэд нар ингээд буруу заагаад ингэ яваад ах юм бол тэр католик чуулгаан католик сүмд явж байгаа итгэгч нар юу гэж бодох болоо? Тэгэхээр юу гэж бодох вэ? Би ч гэсэн тэгвэл ариун барин шиг болчих л доо тий. Би ч гэсэн тэгвэл ариун хүн шиг болчих л доо гэж бодож эхэлнэ. 자, 그런데 문제는 이것이 어떤 단순하게 훌륭한 사람을 내가 닮는다 그런 의미가 아니고 예, Mhm. 내가 그렇게 닮고자 한다는 것은 뭐냐면 내가 그러한 의인 Mhm. 그러니까 예수님을 통하지 않고서 내가 Mhm. 스스로 선을 행함으로 해서 내가 의인이 된다라는 것을 이제 말하는 겁니다. Мгм. Тэгээ одоо ингэх нь жишээлх юм бол би ч гэсэн тэгвэл Мари шиг болчий болмоор байна. Би ч гэсэн тэгэл ариун хүмүүс болмоор байна гэд ингээ хүсэх нь одоо нэг одуудад дуурайдаг штэ тийм ээ. Би тэрэн шиг болноо, энэ шиг болноо гэд ингээ мундаг хүмүүсээ дуурайгаад тэгж байхдаа яг ижлэх нь гэсэн утга бол ерөөсөө биш. Харин энэ юу ямар утга гэхээр цаагаараа ер нь бол зөвхт хүн гэж нэг ч байхгүй штэ. Гэхдээ тэр хүмүүс юу гэж бодож байгаа гэхээр Марийг зөвхт гэж бол би ч гэсэн тэгэл зөвхт болчий. Тэ би ч гэсэн тэгвэл Есүсгүйгээр зөвтгөгдөж болох юм байна гэсэн юм буруу ойлголтыг аавна гэсэн үг. 어, 지금까지 교리 공부를 잘 해오신 분들은 제가 말씀드리는 것을 충분히 이해하실 겁니다. Тэгээ магадгүй та нар маань болохоор тэ энэ асуулгуудаар дамжуулаад олон зүйлийг сурсан болохоор энийг тийштэй бараг л тэ сайн мэдж байгаа тийштэй гэд. 자, 이 카톨릭 교회는 우리와 같은 교회 이름을 쓰고 있지만 문제는 이 성경에서 더하든지 빼든지 그렇게 한다는 것이 가장 큰 잘못이다라는 것입니다. За тэгэхээр католик сүм гэдэг хэдүүлээ ярьдаг тийм. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нартэй нэг ижлэхэн хэллэгийг хэрэгэлдэг гэсэн үг. Одоо Есүсийн сүм, католик сүм гэдэг. Гэхдээ
Католикууд яадаг гэхээр Библи дээрийг яг Библиэр нь заахгүйгээр нэмэлт нэмж хийдэг, хасч хийдэг ийм зүйлүүд аягүй их ингээд нэлээд байгаад байгаа. 자, 그래서 우리는 이 기도를 이 하나님에게만 드려야 된다. 분명히 우리가 기억을 해야 됩니다. Тийм болохоор бид нэр болгоомжлох хэрэгтэй. Тэгээд явхлаар залбирлыг зөвхөн бид нэр эзэн бурхандаа л хандаж хийх ёстой гэдгийг санах хэрэгтэй. 뿐만 아니라 우리의 죄도 하나님만이 용서가 된다. 용서해 줄 수 있다. Тэгээ зогсохгүй бид нэр зөвхөн бурхан тандаа залбираа зогсохгүй миний гэмийг хэн уучлах юм бэ? Зөвхөн бурхан л уучлна гэдгийг үргэлж санах хэрэгтэй. 예, 우리의 소원도 하나님만이 들으실 수 있다는 것입니다. 들어주신다는 것입니다. Тэгээ бас юу гэхээр бидний хүслийг зөвхөн бурхан л сонсно. Бурхан л сонсоод түүнийг биелүүлж өгч чадaltaй гэдэг дээр бид нэрс үргэлж санах хэрэгтэй. 자, 그 이유는 간단하죠. 우리 하나님은 살아계시고 전능하신 하나님이시기 때문에 그렇습니다. За тэгэхээр яагаад тэлэр бидний бурхан бол амьд байгаа тийм ээ. Амьд байгаа бас төгс хүчтэй бурхан учраас зөвхөн бурхан л бүх зүйлийг маань хийж өгөх чадaltaй гэдгийг бид нар мэдж байгаа. 다른 신에게 구하든지 다른 이름으로 구하는 것은 그건 분명한 죄입니다. Тэгээ бид нэр өөр одоо ямар нэгэн бурхад гэдэгт мөргөх юм уу тий өөр ямар нэгэн зүйлээс тусламж аавна гэдэг нь болохоор эзний өмнө бас буруутгалыг авчирдаг. 자, 180문에 그리스도의 이름으로 기도한다는 것은 무슨 뜻인가? За одоо хэдлээ 180 дахь асуулаар орж ийн. Тэгвэл Христийн нэрээр залбирна гэдэг нь ямар утгатай юм бэ гэсэн асуулт байна. 자, 그리스도의 이름으로 기도한다는 것은 그의 명령에 순종하고 그의 약속들을 신뢰하는 것입니다. За хамгийн эхнээд нь Христийн нэрээр залбирна гэдэг нь түүний тушаалын дагуу дуулууртад дааж байгаа хэлбэр бөгөөд бас яаж гэхээр түүний амлалтнаас бид нэр зуурж байгаа хэлбэр юм аа. Итгэн найдад зуурж байгаа хэлбэр юм аа гэсэн. 자, 그리고 그의 공로를 힘입어서 긍휼을 간구하는 것입니다. За бас дахиад ярьслаа түүний гавьяагаар бид нэр те хүчрхжээд түүний гавьяагаар бид нар урам авахдаа түүний нэгүслийг нь эрен хайж байгаа хэлбэр юм аа гэсэн. 자, 우리가 또 주의해야 될 것은 단순히 그의 이름을 언급하는 것으로 그치지 않는다는 것입니다. За бид нэр тэгэхээр нөгөө нэг эндээс анхаарах хэрэгтэй зүйл нь юу гэхээр түүний нэрийг зүгээр л нэг тийм одоо юу гэдэг зүгээр л нэг тийм наагаад орхидог зүгээр нэг тийм амны уншлаг болгодог зүйл биш гэдгийг санах хэрэгтэй. 자, 그래서 기도할 때 실제로 그리스도와 그의 중보를 통해서 기도할 용기를 얻습니다. Тэгэхээр харин эсрэгээр нь бид нэр яадаг гэхээр Христийн нэр Христийн нэр дээр боддоор бид нэр ингээд зориг ордог. Боддоор бид нэр юу ордог гэхээр ингээд залбирах хүсэлтэд илэрхийлж залбирах хүчийг ингээд авдаг. 자, 그리고 담대함과 능력과 기도의 응답에 대한 소망을 얻는 것입니다. За тэгээ бид нэр тэрнээс гаднаас яадаг юу авдаг гэхээр Христийн нэр дээр залбирахдаа бат байдлыг хүч чадлыг зогсохгүй залбирлахаа хариултыг ч гэсэн биднээс хүлээж авдаг. 자, 여기 관련된 성경을 보면 요한복음 14장 13절, 또 16장 24절, 다니엘 9장 17절에 우리는 그리스도의 이름으로 기도할 때 그의 공로를 힘입어서 긍휼을 구해야 한다. За холбоотой ишлэл байна. Иохан номны 14-ийн 13-аас 14 байна. Бас ялталгаа авахгүй Иохан номны 16-гийн 24 дээр байгаа. За мөн Даниэл номны 9-ийн 17 дээр бүгд чинь. За эдгээр дээр юу вэ гэхээр бид нэр Христийн нэрээр залбирх үед яах вэ гэхээр бид нэр хүч авдаг түүний нэрээр залбирхдаа хүчийг авдаг бөгөөд түүний нэгүслийг гэсэндээ хүлээж авдаг юм аа гэсэн хэсэг байна. Тэгээ хүч авч бид нар нэгүслийг хүлээж авах хэрэгтэй байдаг юм аа гэсэн юм ишлэл байна. За би ишлэлийн дахиад Иохан 14-ийн 13 14 бас дахиад Иохан 16-гийн 24 за тэгээ Даниэл 9-ийн 17 дээр байна. 자, 여기 마태복음 7장 21절, 여기 참 중요한 말씀이 있는데요. 그러니까 예수님의 이름을 형식적으로 언급하지
한다고 мгм. 해서 그리스도의 이름으로 기도하는 것이 아니다라는 것입니다. За бас дараагийн нэг ишлэл болохоор Матай номны 7-гийн 21 байгаа байхгүй юу? Энэ дээр юу вэ гэхээр Христийн нэрийг бид нэр зүгээр нэг бэлэг тэмдэг шиг хэлээд ч юм уу те тэгэж залбирч болохгүй гэсэн юм санаалга байна. 여기 보면 주여, 주여 이렇게 Мгм. 한다고 해서 다 천국에 들어가는 게 아니다라고 했어요. За ялангуяа Матай 7-гийн 21-ийг харах юм бол эзэн минь гэж дуудсан хүн болгон бүгдээрээ Бурхны хаанчлалд орохгүй гэсэн ийм агуулга байгаа. 그러니까 주여 부르는 그 사람은 반드시 그 아버지의 뜻대로 행할 때 그 기도가 되는 것입니다. За тэгэхээр харин зүгээр эзэн минь гэж дуудаж байгаа тэр хүн ч гэсэндээ яг тэгэхээр тэр хүний хүсэл хичнээн ингэж дуудсан ч гэсэн хүсэлтийг нь биелүүлэгч нь болохоор эзэн бурхан шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бурханаар дамжуулж ээж тэр хүн дээр одоо залбирлынханд хариулт нь ирдэгэ гэсэн үг. 그러니까 다시 말하면 믿음 없이 그렇게 부르는 것은 아무 소용이 없다는 거예요. За дахиад өөрөөр хэлье гэх юм бол хүнд зүрх сэтгэлд нь итгэл байхгүй хэрнээ дотроо янз бүрийн байдлаараа эзэн гэж дуудлаа гэвэл энэ ямар ч үр дүн байхгүй гэсэн утгаар хэлж өгч. 자, 히브리서 4장 14절 또 요한일서 5장 13절에 우리는 그리스도를 중보자로 하여서 기도해야 한다. За дараагийнх нь болохоор Еврэ 4-ийн 14-өөс 16 байна. Еврэ 4-ийн 14-өөс 16. За 1-р Иохан 5-ийн 13-аас 15. 1-р Иохан 5-ийн 13-аас 15. За энэ дээр юу вэ гэхээр бид нар Христийг өөрсдийнхөө зуучлагч болгон залбирах ёстой гэж байна. Христийг бурхан ба хүмүүсийн оронд зууч шалгаж залбирах ёстой гэсэн. 자, 그 말은 예수가 그리스도라는 그 믿음이 확실히 있어야 된다는 것을 분명하게 말씀해 주는 것입니다. За энэ агуулга нь юу гэхээр залбирч байгаа үедээ та Есүс бол Христ мөн бөгөөд тэр бурхан ба хүмүүсийн хооронд зуучлагч нь мөн өө гэсэн юм итгэлтэй байх ёстой гэсэн үг. 자, 그 다음으로 자, 181문인데요. 우리는 왜 그리스도의 이름으로 기도해야 하는가? За адил 181 дугаар асуулт руу орж байгаа. За энэ асуулт нь юу гэхээр бид яагаад Христийн нэрээр залбирах ёстой юм бэ гэсэн асуулт байна. 자, 사람의 죄, 및 그로 인해 생긴 하나님과의 이 거리가 멀어져서 인간은 이 중보자 없이는 하나님께 나아갈 수 없게 된 것입니다. Мгм. За энэ дээр юу гэхээр хүн гэмээс болоод хүн ба бурхны харилцах энэ хоорондын зай ангал үсэд буюу холтсон. Тэгэхээр ийм учраас хичнээн одоо тэр өөр хол зайнаас одоо бурхан руу хашгираад ямар ч нөгөө бурхан руу очих боломжгүй болсон учраас дундан заавал холбогч буюу зуучлах байж аж байх ёстой болсон гэсэн үг. Зуучлагч заавал байх ёстой болсон. 자, 그래서 천하에 그리스도 한 분밖에는 그 영광스러운 중보 사역을 맡았거나 감당하기에 적합한 자가 없으므로 우리는 오직 그의 이름으로만 기도할 수 있다는 것입니다. За тэгэхээр тэр одоо зуучийн энэ хүндтэй үүргийг энэ тэнгэрийн дор авахар а, үүрэг хүлээсэн ганцхан нэг нь болохоор Иесус байганаа. Иесус Христ байгаа. Тийм учраас энэ Иесус Христээр дамжуулаад бид нэр эзэн рүүгээ хандаад залбирч чаддаг юм аа гэж байна. 자, 그래서 여기 성경 보면은 요한복음 14장 6절, 이사야 59장 2절, 또 에베소 3장 2절에 12절에 보면 이 사람은 이 죄로 말미암아서 중보자 없이는 결코 하나님 앞에 나아갈 수 없게 되었다라는 거예요. Мгм. За хэдүүлээ ишлэлээр орох юм бол Иохан номны 14:6 байна. За Иохан 14:6. За Исая 59:2, Исая 59:2, Эфес 3:12 гэж. Эфес 3:12. За энэ дээр юу нэхлээрэ хүн гэмээс болоод ямар нэгэн тусламж одоо ямар нэгэн зуучлагчийн тусламж байхгүй бол Бурхан руу очих боломжгүй болсон юм аа гэсэн ийм агуулга байгаа.
자, 그래서 우리는 이 죄를 깨닫는 것이 하나님의 큰 은혜가 아닐 수 없어요. 이 죄를 깨닫는 것. Тэгэхээр бид нэр яг хөглөөр би өөрөө буруутан гэдгийг мэдэх, би өөрийнхөө гэмтэн гэдгийг ухаарна гэдэг нь эзнээс өгөгдөж байгаа маш том нэгүүлсэл байдаг. 그래서 우리가 예수님을 믿는다 할 때에는 반드시 아, 나는 죄인이구나. 나는 고백을 할 수밖에 없어요. Мгм. Тэгэхээр хүн Есүсийг хүлээн зөвшөөрч Есүсийг одоо мэднэ гэдэг нь юу хэлдэг гэхээр өөрөө ирэхгүй би чинь буруутан юм биш үү? Би гэмтэн юм байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх болдог. 자, 그래서 이 믿음과 회개는 동시에 일어나게 됩니다. Тэгэхээр эндээс харагдаж ирэхээр итгэл гэдэг зүйл болон гэмшил гэдэг хоёр зүйл нь итгэл болон гэмшил нь яг нэг зэрэг нэг дор ингээд зэрэг үүсч идэг гэдгийг хэлж харж байна. 만일에 우리가 죄를 깨닫지 못한다면은 우리에겐 그리스도가 그렇게 중요하지 않죠. 의미가 없죠. Хэрвээ бид нэр өөрсдийнхөө би гэмтэн юм байна, би буруутай юм байна гэдгийг ойлгож чадахгүй бол Христ яагаад чухлыг ч мэдэж чадахгүй гэсэн үг. Христийг тийм чухал тооцож чадахгүй. 자, 요한복음 6장 27절, 또 히브리서 7장 25절, 디모데전서 2장 5절, 또 사도행전 4장 12절에 그리스도만이 하나님과 사람 사이의 중보 사역을 감당하기에 적합하신 분이다. Мгм. За дараагийн ишлэлүүд болохоор Иохан 6-гийн 24, за мөн Еврэ 7-гийн 25-аас 27, за дараад нь 1-р Тимот 2-ын 5, за тэгмүн 1-р Тимот 2-ын 5, Үйлс 4-ийн 12 гэдэг ийм агуулгууд байгаа. За энэ дээр юу вэ гэхээр зөвхөн Христэл Бурхан ба хүмүүсийн хоорондох зуучлах тэр үүргийг хүлээсэн нэгэн юм ба гэсэн агуулга байж байгаа. Амен. 자, 그렇기 때문에 아까도 그 로마 카톨릭에서 뭐 성모 마리아나 뭐 성인들이 그런 중보일을 한다고 말하는데 그건 맞지 않습니다. Тэгэхээр одоо хэрвээ яг ингээд сурж байгаа харах юм бол тэр католикууд болохоор тэгсэн шүү дээ. За ариун гэгээ Мариад чандаа залбирч болно. Мари бурхан руу хэлчин те зууч болчин. Эсвэл ариун хүмүүс рүү хандаад хэлж болно. Ариун хүмүүс ч гэсэн дугуйсаа бурхан руу хандаад зууч болчин гэдэг ингээд яриад штэ тэнгэр илч гэсэн ингэж боломжтой гэж ингэж байгаа энэ яриа болохоор чинь одоо эндээс харах юм худлаа одоо явчих чинь те. 자, 우리는 오직 예수 그리스도 그분만이 우리의 중보자가 되신다. 다시 한번 여러분들이 확인하시면 좋겠습니다. За тэгэхээр бид нэр хэдлээд орд бүрнээ дахин нэг одоо нэгтэлж харах хэрэгтэй зүйл нь зөвхөн Есүс л таны болон миний тэг бурхан руугаа хандах тэр хандлтын дунд зууч нь болдог гэдгийг дахин санах хэрэгтэй. 자, 골로새서 3장 17절, 히브리서 13장 15절. 그래서 우리는 오직 그리스도의 이름으로 기도해야 한다. За тэгэхээр тэн дээр юу гэхээр Колосай 3:17 Еврэ 13-ын 15 дээр харах юм бол энэ дээр юу юм гэхээр бид нэр тийм учраас зөвхөн Христийн нэрээр л залбирах ёстой гэсэн байж байгаа. Библиэлд. 자, 넘어가겠습니다. 자, 좀 다 설명을 했고요. 자, 182분. 성령께서는 어떻게 우리의 기도를 도우시는가? За хэдлээ 162 дугаар асуулга руу орж байна. За энэ дээр ямар асуулга байна гэхээр ариун сүнс тэгвэл ариун сүнсний тусламжийг авах хэрэгтэй гэсэн тийм. Тэгэх юм бол ариун сүнс биднэрт хэрхэн тусалдаг юм бэ гэсэн агуулга байна. 자, 우리가 마땅히 기도할 것을 알지 못한다고 했습니다. За нэгдүгürt нь болохоор бид нар яг юу гуйх талаараа сайн мэддэггүй гэсэн тийм тодорхой мэдэхгүй байдаг. 자, 그래서 성령께서 우리 연약함을 도우셔서 누구를 위하여 무엇을 어떻게 기도할 것을 우리로 하여금 깨닫게 해주십니다. За тэгэхээр тийм учраас бид нар юу залбирахаа мэддэггүй учраас ариун сүнс биднэрт бидний сул дорой байдалд тусалж өгдөг буюу юу залбирах вэ, хэрхэн залбирах вэ, яаж залбирах вэ гэдэг зүйлсүүдийг биднэрт ойлгуулж өгдөг. 뿐만 아니라 우리가 해야 될 본분, 이것을 바르게 수행하기 위해서 이 필요한 이해력이나 열정이나 은혜를 우리 마음 가운데 불러 일으키도록 역사하시고 또 각성해 주십니다. 로써 За 도와주십니다. 예. мгм. За тэгээ зогсохгүй яаж юм гэхээр бид нарын за тэгээ зогсохгүйгээр биднэрт хэрэгтэй зүйлсүүдийг бид нар одоо
Тэр ойлголтын чадваруудыг мөн халуун сэтгэлийг тий өөрийнхөө зүрх сэтгэл дотроо эзнийг хэрхэн дуудах талаар мөн эзэн хэрхэн ажиллаж байгаа талаар ойлгуулах тал дээр гэдэг бүх зүйл дээр ингээд ариун сүнс тусалж ажиллаж өгдөг. 자, 우리가 아까도 로마서 8장 26절, 27절 보았지만 이 성령께서 우리가 바르게 기도하도록 도우신다. Мгм. За холбоотой ишлэлүүдийг харах юм бол Ром 8:26 27 гэж байгаа. Энэ агуулга Ром 8:26 27 болохоор дээдлэлтэн дахиад сая гарсан. Гэхдээ энэ дээр харах юм бол хэдлийн энэ удаас харах юм бол ариун сүнс бидний залбирх үед тусалдаг гэсэн агуулга байна. 자, 시편 10절, 17절, 시편 17절에 하나님은 자기 백성들의 마음을 준비시켜서 바르게 기도하도록 하신다. За дахиад дуулал номны 10:17 гарах юм бол Бурхан өөрийнхөө ард түмний сэтгэлийг хөдлөгдөг бөгөөд залбиулдаг юм аа гэж агуулга гэсэн агуулга байна. Дуулал 10:17 дээр байгаа. 자, 스가랴 12장 10절에도 하나님은 자기 백성들에게 성령을 부어 주심으로 기도할 마음과 능력을 주신다. За бас Захари номны 12:10 дээр авах юм бол Бурхан өөрөө өөрийнхөө ард түмэндээ ариун сүнсийг илгээж дүүргэж өгдөг бөгөөд тэр ариун сүнсээр дамжуулаад залбирах сэтгэл болон хүчийг өгдөг юм аа гэж хэлсэн байна. 에베소서 6장 18절, 유다서 20절에 그래서 우리는 성령으로 기도해야 한다. Тийм учраас Эфес 6-гийн 18 дээр болон Юда 20 дээр юу байгаа гэхээр тийм учраас бид нэр ариун сүнсээр залбирах ёстой гэж хэлсэн байна. 자, 183문. 우리는 누구를 위하여 기도할 것인가? За хэдлээ 183 дахь асуулга руу орж ийн. Энэ дээр байгаа гэхээр бид нар тэгвэл хэний төлөө залбирах ёстой юм бэ гэсэн. 자, 우리는 지상에 있는 그리스도의 교회 전체를 위해서 기도해야 합니다. За нэгдүгээр бид нар газар дэлхий дээр байгаа тийм Христийн бүх чуулганы төлөө залбирах хэрэгтэй. 자, 여기서 이 교회라 하면 이제 무형 교회를 말하죠. 무형 교회. Мгм. За энэ болохоор нэг бодит биш чуулган гэсэн үг. Мгм. 그리고 교역자와 위정자들을 위해서 기도합니다. За бас бид нэр чуулганы ахлагч нарын төлөө тийм өөр мөн одоо үйлчлэгч нарын төлөө бас залбирах хэрэгтэй гэсэн. 예, 그러니까 우리가 단순히 교회만 위해서 해야만 하는 것이 아니고 또 나라를 위해서도 기도를 해야 된다라는 것입니다. За тэгэхээр энэ одоо тэр ахлах дээр байгаа хүмүүсэд нь болохоор зөвхөн чуулганы одоо ахлагч нар, удирдагч нар бас орно. За тэрэн дээр нэмэгдээд улсыг удирдах байгаа хүмүүс ч гэсэн бас орно гэж. 예, 나라가 평안하고 안전해야 예, 성도들이 자유롭게 우리가 신앙생활 할 수 있겠죠. За тэг мэдээч хэрэг бид нар улс маань амар тайван байж тий итгэж нар ч гэсэндээ амар амгалан байх боломжтой шүү дээ тийм ээ. Тэмчээс залбирах хэрэгтэй байна. 만약에 전쟁이 난다든지 아니면 너무 살기가 어렵게 된다면 그러면 뭐 누구나 다 힘들 것이죠. Мгм. Хэрвээ магадгүй одоо юу гэдгийг одоо дайн гардаг ч юм уу те эсвэл ингээд ямар нэг хавчлага гарлаа гэж бодоход ч бүгдээр хэцүү болно шүү дээ тий. 자, 그리고 우리 자신과 우리 형제 및 원수를 위해서 기도해야 합니다. За бас бид нэр дараад нь өөрхний төлөө залбирх хэрэгтэй. Өөрийнхөө төлөө болон өөрийнхөө ах дүүсийн төлөө мөн таны хувьд те дайсан болсон те тийм нэгний төлөө ч бас залбирх хэрэгтэй. 자, 여기 원수를 위해서도 기도하라고 했죠. За энэ дээр хэлсэн байна те дайсан болж байгаа хүмүүсийн төлөө ч залбираа гэж хэлж байгаа. 예, 나를 미워하고 또 내가 혹시나 마음에 들지 않는 뭐 그러한 사람들을 위해서도 우리가 기도를 해야 됩니다. Одоо энийг дахиад задлах юм бол те магадгүй бид нэр ингээд бодхоос ингээд дургу өрдөг хүмүүс ч юм уу те одоо тийм ямар ч гэсэн бүх хүмүүсийн төлөө залбирх хэрэгтэй гэж хэлсэн. 자, 그리고 살아있는 모든 사람들, 특별히 우리 자녀들, 뭐 Мгм. 모든 앞으로 이제 장차 올 사람들을 위해서 기도해야 됩니다. За бид нар мөн одоо амьдарч байгаа бүх хүмүүсийн төлөө тэ ялангуяа тэ ирээдүйд одоо уулзах хүмүүсийн төлөө үр хөвгүүдийн төлөө тэ бүх хүмүүсийн төлөө залбирх хэрэгтэй. 자, 에베소서 6장 18절, 시편 28
편 9절에는 이제 교회, 지상에 있는 교회 전체를 위해서 기도해야 된다. Мгм. За Эфес номны 6-гийн 18 бас дуулал 28-9-ыг харах юм бол тэн дээр байгаа гэхээр та газар дээр байгаа бүх чуулгануудын төлөө чуулган доторх бүх хүмүүсийн төлөө буюу чуулганы чуулганы төлөө залбираарай гэж хэлсэн байгаа. 자, 디모데전서 2장 1절 2절에 또 골로새 4장 3절에는 교회나 국가를 다스리는 자, 이 다스리는 자들을 위해서 기도를 해야 된다. За бас дараагийнх нь болохоор 1-р Тимот 2-1-2 за 1-р Тимот 2-1-2 мөн Колосей 4-3 гэж байна. Колосей 4:3 эдгээрийг харах юм бол бид нарыг энэ та өөрийнхөө улс орны захирж байгаа хүмүүсийн төлөө бас залбираарэ гэж хэлсэн байна. Залбирах хэрэгтэй гэж сануулсан. 창세기 32장 11절, 또 이사야 38장 1절 5절에 우리는 마땅히 자신을 위해서도 기도해야 합니다. За бас Эхлэл номны 32-ын 11 за Эхлэл номны 32-ын 11 за мөн Исая номны 38-ын 1-ээс 5-ыг харах юм бол эднэр дээр юу вэ гэхээр та бас өөрийнхөө төлөө залбирах хэрэгтэй гэж байгаа. 자, 야고보서 5장 16절, 또 창세기 20장 7절, 욥기 42장 7절, 마태복음 5장 44절에 우리 형제, 친구, 또한 원수를 위해서도 우리가 기도해야 한다. За бид нэр дараагийн ишлэлийг харъя. За Яаков номны 5-ын 16 за мөн Яаков 5-ын 16 Эхлэл номны 27 бас 20-ын 17 за бас Йов 42-ын 7-оос 8 Матай номны 5-ын 44 за эдгээр агуулгуудыг харах юм бол та мөн өөрийнхөө ах トゥ ус мөн найз нөхдийн төлөө ч гэсэн бас тэр бүхэл тэ өстөн буюу таныг тэ тавгүй болоод хүмүүсийн төлөө ч гэсэн бас залбираа гэж хэлсэн байна. 자, 디모데전서 2장 1절, 또 요한복음 17장 20절, 또 사무엘하 7장 29절에 살아있는 모든 사람과 또 앞으로 올 사람들을 위해서 기도해야 한다. За 1-р Тимот 2-ын 1-ээс 2 за Йов 17-гийн 20 нэг 2-дугаар хаад 7-гийн 29 гэж байгаа. За дахиад хэлье. 1-р Тимот 2-ын 1-ээс 2 Йов 17-гийн 20 2-дугаар хаад 7-гийн 29 гэсэн агуулгууд дээр харах юм бол таныг амьд байгаа бүх хүмүүсийн төлөө залбирах ёстой гэж санаалсан байна. 자, 우리가 기도해야 될 게 굉장히 많죠, 그죠? Тэгэхээр ингээ эндээс харах юм бол хэдүүлээ залбирах ёстой зүйл маш их байна тийм ээ. Мгм. 네, 하나님이 우리에게 기도하라고 그렇게 명령하십니다. Тэгэхээр бид нэр бурхан бидний чигчлэрээ та залбирах ёстой шүү гэж сануулад байна тийм үү? Тэгэхээр тушааж байна гэж үлээж аваарай. 자, 183문에 또 계속해서 누구를 위해서 기도해야 하는가? Мгм. За дараад нь дахиад 183 дахь асууж үргэлжлээд явж байна. Энэ дээр юу гэхээр та тэгвэл хэний төлөө залбирах ёстой вэ гэсэн агуулга дахиад гарч ирж байна. 자, 우리는 죽은 자나 사망에 이르는 죄를 범한 자들을 위해서는 기도할 수 없다. Мгм. За энэ дээр а юу вэ гэхээр бид нэр үхсэн нэгэн болон тий одоо гимээс болоод шийтгэл авч байгаа хүмүүсийн төлөө залбирах боломжгүй гэж бичсэн байна. 자, 이 죽은 자 사무엘하 12장 21절, 23절에 있는데 이 죽은 음. 자를 위해 사실은 기도할 필요가 없는 겁니다. Мгм. За 2-р Самуэль 12-ын 21-ээс 23 дахь ишлэгийг харах юм бол тэн дээр юу гэхээр амь үргэстийн төлөө те залбирах боломжгүй гэж ингэ хэлсэн байна. 왜냐면은 죽음 이후에는 이제는 더 이상 이제 그 영혼은 천국에 가든지 아니면 지옥에 가 있기 때문에 더 이상 뭐 기도할 이유도 없고 또 기도해도 뭐 되지 않습니다. Мгм. Яагаад тэгэхээр хүмүүс энэ дэлхийгээс одоо өнгөрөн одлоо буюу насварлаа гэж бодоход чинь тэр хүнийг өмнө нь тэ бурхны хаанчлуу эсвэл шийтгэл өгдөг юм хоёр л зүйл хүлээж байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ дэлхий дээр байх хугацаанд хичнээн тэр хүний араас нь залбираад ч юм уу те ингээд нэмэр байхгүй. 자, 그러니까 기도는 살아있는 사람을 위해서 하는 것이에요. За тэгэхээр тийм учраас залбирал гэдэг зүйлийг би хэний төлөө хийх ёстой вэ гэх юм бол та амьд байгаа те нэгний төлөө хийдэг зүйл байх нэ гэсэн.
자, 그런데 또 여기서 로마 카톨릭은 죽은 자를 위해서 또 기도할 수 있다. 또 이렇게 말을 합니다. За тэгээ Ромын католикуудыг дахиад харах юм бол тэдний юу гэдэг лээрээ бид нэр үхэгсдийн төлөө ч гэсэн залбирах ёстой, залбирч болно гэж ингэж хэлдэг. 그러니까 이들의 문제를 아까부터 얘기했지만 자꾸 성경에 없는 것들을 자꾸 이렇게 더한다는 게 문제죠. Тэгээ энэ католик хүмүүсийн яг харах юм бол одоо асуудлууд нь юу нэр гэхээр хэдлээ өмнө ч гэсэн харсан, сая ч гэсэн харсанчлан Библиэл дээр байхгүй зүйлсүүдэд дандаа байгаа гэж ингэж байлгаж заадаг байгаа. 그래서 이들은 이 세상과 천국의 중간, 그 연옥이라는 것을 만들었어요. 연옥. Аха. Тэгэхээр тэд нар юу гэж боддог гэхээр а юу энэ дэлхийд нэг бол байна. Энэ дэлхийгээс нас барлаа гэхэд бид нар болохоор чинь деважин юм уус шууд тамд очно гэж бодож байгаа шүү дээ. Католикууд болохоор деважин юм уу тамд очихоосоо наан нь яадаг тэр юм хүлээлгийн өрөө шиг тийм газарт ингээ очтгоо гэж үздэг. 자, 이 성인들을 제외하고는 대부분 죄가 있는 채로 죽게 돼서 그 연옥이라는 데에 이제 머물게 된다라는 것이에요. За тэгэхээр ялангуяа итгэгч хүмүүсийн хувьд өөр ч гэсэндээ итгэгч биш байж байгаад нас орсон хүмүүсийн хувьд болохоор юутай ч гэсэн тэднэр дахиад нэг боломж олгож магадгүй гэдэг утгаараа тэр хүлээлгийн газар байдаг гэж үздэг. 그러면 이 연옥에 있는 사람들을 어떻게 천국으로 보내는가 하면 이 살아있는 그 가족이라든지 지인들이라든지 이런 사람들이 이 세상에서 열심히 그들을 위해서 기도하거나 또 선을 행하게 되면 이들이 연옥에서 천국으로 갈 수 있다는 것입니다. Тэд нар юу гэж үздэг гэхээр тэр одоо итгээгүй байжгаад нас орсон хүмүүс ч одоо хүлээлгийн өрөө төлөөгээд байна шүү дээ. Тэгэнгүүт яадаг гэхээр энэ хүмүүсийн төлөө яах ёстой гэхээр энэ дэлхий дээр үлдгэсэд буюу энэ дэлхий дээр амьд байгаа хүмүүст нь залбирч өгөх ёстой. Хичээнгүйлэн залбирах ёстой. Тэр хүмүүс сайн залбирах юм бол одоо тэр хүлээлгийн өрөөнд байгаа хүмүүс маань уучлагдаад Бурхан руу очих боломжтой. Деважинд орох боломжтой гэж үздэг. 자, 아주 그럴듯하지만 문제는 성경에 그런 말씀이 없다는 겁니다. Тэгээ ер нь бол ингээ бид нар яг хар ухаанаар бодглохлоор нэрэж тийм болов гэж бодох гээд байж магадгүй. А харин Библиэл дээр болохоор тэр талаар ерөөсөй байхгүй. 자, 그렇기 때문에 그것은 잘못된 것이고 또 우리는 이 죽은 자를 위해서 기도 아무리 해도 소용이 없다. 다시 한번 우리가 기억하면 좋겠습니다. За тэгэхээр бид нэр эндээс харах юм бол те хэдүүлээ а Библиэл дээрээс харах юм бол ямар ч байсан гэсэндээ үхэгсдийн төлөө бид нэр залбирах боломжгүй байна гэдгийг дахиж санаарай. 자, 요한일서 5장 16절에는 이제 사망에 이르는 죄를 범한 자들을 위해서는 기도하지 않아야 한다. Мгм. За энэ дээр нэгдүгээр Иохан 5-ын 16 дээр юу гэж байгаа гэхээр за үхлийг одоо яаж байгаа үхлийг үлдэж гэм үлдэж байгаа тийм хүмүүсийн төлөө битгий бас залбираа гэж хэлсэн байгаа. 예를 들어서 이제 뭐 마귀, 또 마귀의 일을 따라서 하는 자들, 이단들, 이런 자들을 위해서는 우리는 기도할 필요 없죠. Мгм. За энэ дээр юу байгаа гэхээр одоо нэг муу нэг одоо дагаад явж байгаа эсвэл буруу урсгалын ийм хүмүүсийн төлөө залбирах хэрэггүй гэж ингэж үзсэн. 자, 183은 우리는 무엇을 위해서 기도해야 하는가? Мгм. За хэдлээ 184 дугаар асуулгаар орчин бид нэр дахиад юуны төлөө залбирах ёстой вэ гэдэг дараагийн агуулга байна. 자, 하나님의 영광, 또 교회의 평화, 또 우리 자신과 다른 사람들의 참된 유익을 위해서 기도해야 합니다. За тэгэхээр дараагид нь бас бид нэр залбирах ёстой зүйл юу гэхээр Бурханы алдрын төлөө, тэгээд чуулганы амар тайвны төлөө, за бас өөрсдийнхөө болон бусад хүмүүсийн одоо юуны төлөө, бусад хүмүүсийн тэр их ашигын төлөө бас залбирах хэрэгтэй төлөө. 자, 그러나 이 불법적인 것을 위해서는 기도하면 안 됩니다. За харин юуны төлөө бид нар залбирч болохгүй гэхээр хууль бус, тэгээд дүрмийн бус зүйлийн төлөө, тэрийг биелүүлэхийн төлөө ингэ залбирч болохгүй гэсэн. 자, 여기 우리가 성경 구절 보면은 마태복음 6장 9절에 우리는 기도할 때 먼저 무엇이 하나님의 영광을 위한 것인지를 생각해야 한다.
За ихтлээ холбоотой ишлэлүүдийг харах юм бол Матай номны 6-гийн 9 байна. Энд дээр харах юм бол та залбирахдаа тий Бурхны алдрын төлөө өгөх зүйл нь юу вэ нэ? Аль нь Бурхныг алдаршуулах вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. 여기 본문은 이제 주기도문에 관한 내용이거든요. Мгм. За энэ Матай номны 6-гийн 9 болохоор чинь эзний заасан залбирлын агуулгууд байгаа. 이 주기도문이야말로 예수님이 우리에게 가르쳐 주신 아주 예, 기도의 아주 그냥 정석이라 볼 수 있겠습니다. За энэ эзний заасан гуйлтыг болохоор чинь эзэн Иесус өөрөө биднэрт зааж өгсөн тийм ээ. Тэгэхээр эзэн Иесус тэр залбирлын одоо тис тарааллыг тий энэ залбирлын гарын авлага шиг ингээд зааж өгсөн хэсэг гэж хэлж болно. 그러니까 기도에 대해서 어렵게 생각하시는 분들이 계신다면 이 주기도문만 잘 하시면 된다. 주기도문. 예. Тэр магадгүй зарим тохиолдолд нөө залбирах гэхэлэр нөө болтохгүй хэцүү байгаад нөө хүмүүс байдаг тий. Хэрвээ тийм хүмүүс байна гэвэл зөвөр энэ эзний заасан гуйлтыг залбирахад болно. 자, 시편 51편 18절에 또 122편 6절에 교회의 평강을 위해서 기도해야 한다. За тэгэхээр дараад нь дуулал 51-ийн 18 болон аа тэгээ дуулал 51-ийн 18 болон 122-ийн 6-ыг харах юм бол энэ дээр юу гэхээр бид нэр чуулганыхаа амар тайвны төлөө залбирах ёстой гэж байгаа. 자, 마태복음 7장 11절에 우리에게 유익한 거, 좋은 것을 위해서도 기도해야 합니다. За Матай 7-гийн 11 дээр харах юм бол энэ дээр юу гэхээр бид нэр өөрсдийнхөө төлөө танд хэрэгтэй зүйлсийн төлөө те таныг сайн сайхан байлгах зүйлсийн төлөө ч гэсэн бас залбирах ёстой гэж байна. 시편 125편 4절에도 다른 사람의 유익을 위해서도 기도해야 된다. За бас дуулал номны 125-ын 4-ыг харах юм бол энэ дэр гэхээр бид нар бас бусад хүмүүсийн сайн сайхны төлөө ч гэсэн бас залбирах ёстой гэж байгаа. 요한일서 5장 14절, 또 시편 66편 18절에 그러나 악한 것, 하나님의 뜻에 맞지 않은 것은 구해서는 안 된다. Мгм. За тэгээ дараад нь болохоор 1-р Иохан 5-ын 14, за мөн дуулал номны 66-гийн 18-ыг харах юм бол муу нэгний дагагч, муу зүйлийг үйлдэгч те өөрөөр хэлбэл Бурхны хүсэлтэд нийцдэггүй нэгний төлөө залбирахгүй байсан ч болно. Залбирахгүй байх хэрэгтэй гэсэн. 네, 그래서 욕심으로 구하는 것들은 하나님이 들어주지 않습니다. 욕심으로 구하는 것들. За өөрөөр хэлэх юм бол бид нэр өөрсдийнх нь хүний бодлоор тий үйлдэл ч юм уу ингэж байгаа зүйлийг бас бурхан сонсохгүй байх магадaltaй байдаг. 그리고 위험한 거라든지 또 필요치 않은 것들에 대해서도 하나님이 들어주지 않습니다. За бас нөгөө нэг бид залбирах үед зарим тохиолдолд бурхан сонсохгүй байна гэвэл тэр залбирч байгаа зүйл чинь тий хэрэггүй тий эсвэл нөгөө нэг аюултай ийм зүйлсүүд хэрвээ байх юм бол бурхан сонсохгүй гэсэн. 가령 여러분의 자녀들이 여러분들 부모에게 나 총 하나 사달라고 총 사달라고 하면은 사주시겠어요? Тэгээ энэ юутай холбоотой гэхээр жишээлбэл би жишээд тэгвэл танай хүүхдүүд чинь тань руу ирснээр надад нэг буу аваад өгөөч гэвэл та авч өгөх үү? 뭐 장난감이야 뭐 살릴 수 있겠죠. 장난감 말고 진짜 Бүр 총 төмөн буу бол авч өгч 사주면 болох 안 юм. 되죠. 네. 예. Тэгээ харин хэрвээ бүр жинхэнэ буу надад нэг буу аваад аль гээд ингээд ивэл та авч өгөх үү? 자, 185문 우리는 어떻게 기도해야 하는가? За хэдүүлээ 185 дахь асуулт руу орж ийн. За асуулган дээр юу гэхээр бид нар тэгвэл хэрхэн залбирах юм бэ гэсэн асуулт байна. 자, 이거 기도의 자세에 대해서 설명하고 있습니다. Энд дээр харах юм бол залбирлын одоо байдлын талаар тайлбарлах чинь тийм ээ. 자, 하나님의 위엄에 대한 엄숙한 이해가 있어야 됩니다. За нэгдүгürt нь болохоор бид нэр бурхан бол тэ дээр оршигч өндөр залрагч гэсэнний талаарх ойлголттой байх хэрэгтэй. 그리고 우리 자신의 무가치함, 그리고 빈궁함, 이 죄를 깊이 깨닫고 통회하며 또 감사하고 열린 마음을 가져야 합니다. За тэгээд дараад нь мөн яах вэ гэхээр өөртөө бид нэр одоо өөрсдийнхөө хүчээр гэмээс яах боломжгүй тий үн цэнэгүй байсан гэдгийг үн цэнэгүй тэг бүр хоосон байсан гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэг бас гэмээс болоод ийм байсан ч гэсэндээ бурхан намайг аварсан гэдгийг ойлгохдоо та сэтгэл зүрхээс өмнө нээх хэрэгтэй. Нээлттэй байх хэрэгтэй.
그리고 믿음과 성실, 열정, 사랑, 인애로서 하나님을 섬기며 또 그를 기다리며 그의 뜻에 겸손히 복종하려는 겸손한 자세로 기도해야 합니다. Мөн тэгээ зогсохгүйгээр бид нэр итгэл болон үнэнч байдал, за түм халуун сэтгэл болон хайр, за бас төвчээр тий энэ бүр зүйлсүүдийг өөртөө тээгээд эзэнд үйлчлэнгээ бас түүний цагийг хүлээж ингэж бас даруугаар эзний өмнө дуулууртаа дагах гэсэн ийм хандлагатайгаар эзнэр очиж залбирах ёстой. 자, 여기에 관련된 성경 보면 전도서 5장 1절, 2절에 하나님의 위엄을 깨닫고 기억해야 된다. За хэдлэн харах юм бол номлогчийн үгс 5-1-ээс 2 дээр байж байгаа. Энэ дэр юу вэ гэхээр бид нэр залбирах үедээ тэгээ бурхны ихээр уудам өндөр гэдгийг бид нэр бас мэдэх ёстой, ухаарах хэрэгтэй гэсэн ийм агуулга байна. 또 창세기 18장 27절, 또 32장 10절에 우리 자신의 무가치함, 이걸 깨달으면서 기도해야 한다. Мгм. За бас дахиад а, Эхлэл номны 18-ын 27 бас Эхлэл номны 32-ын 10 эдгээр агуулгуудыг харах юм бол энэ дэр бид нар Бурхны өмнө те өөрийгөө одоо өөрийнхөө ийм хүчгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэж байгаа. 누가복음 15장 17절에서 19절에 우리는 우리 자신의 필요를 바로 인식하고 기도해야 된다. За Лук номны 15-ын 17-оос 19-ыг харах юм бол бид нар өөрсдийнхөө байдлыг зөвхөн ухамсарлаж эзэн рүү хандаад залбирах хэрэгтэй гэсэн агуулга байна. 누가복음 13장 13절, 14절에 우리 자신의 죄를 인식하며 기도해야 한다. За бас дахиад Лук номны 13-ын 13-аас 14-ыг харах юм бол бид өөрсдийнхөө гмийг те эзний өмнө ухамсарлаад гэмших хэрэгтэй. Ийм ухамсарлахаа дараа залбирах хэрэгтэй гэж байгаа. 자, 시편 51편 17절, 또 32편 5절, 6절. 우리는 회개하는 심정으로 기도해야 된다. Мгм. За дуулал номны 51-ийн 17. За бас дуулал номны мөн дандаа гурлаа дуулал ном юм байна. Дуулал номны 51-ийн 17, 32-ийн 5-аас 6, 38-ын 18 гэсэн эдгээр хавцлагыг харах юм бол бид нэр гэмшигтэлтэйгээр залбирах хэрэгтэй гэсэн байж байгаа. 자, 빌립보서 4장 6절에 감사하는 마음으로 기도해야 한다. За дараад нь Филиппой 4-ийн 6 дээр болохоор бид нэр талархсан сэтгэлээр залбирах хэрэгтэй гэж байгаа. 사무엘상 1장 15절, 2장 1절에 하나님께 복을 받기 원하는 열린 마음으로 기도해야 한다. За бас 1-р Самуэль 1-ийн 15, 2-ийн 1. Хоёулаа 1-р Самуэль юм байна. 1-р Самуэль 1-ийн 15, 1-р Самуэль 2-ийн 1 эдгээр агуулгыг харах юм бол бид нэр эзнийг дуулууртаа дагах гэсэн ийм халуун сэтгэлтэйгээр залбирах хэрэгтэй гэж байгаа. 고린도전서 14장 15절에 깨달음과 분별력을 가지고 기도해야 한다. За хэдлээ дараад нь харах юм бол 1-р Коринт 11-ийн 24 болон 1-р Коринт 1-р Коринт 14-ийн 15 дээр харах юм бол биднийг яг гэсэн хэлээрэ а өөрийгөө ойлгосон бас тусгаарлсан тийм ийм сэтгэлээр залбирах хэрэгтэй гэж байгаа. 자, 마가복음 11장 24절에 야고보서 1장 6절에 하나님과 그의 약속에 대한 믿음을 가지고 기도해야 한다. За дараад нь Марк номны а Марк номны 11-ийн 24. За мөн Яаков номны 1-ийн 6-ыг харах юм бол бид нэр эзний амлалтаас нь итгэж залбирах ёстой гэсэн байна. 자, 하나님 앞에 구하면 주실 건데 의심하면서 구한다든지 아니면 뭐 주시면 좋고 뭐 안 주시면 할 수 없고 이런 자세로 하면 안 되겠죠. Мгм. Тэгээ бид нэр бурхан руу хандаад залбирахдаа миний залбирсан залбирлыг эзэн ингээд сонсноо өгнө гэсэн юм итгэлтэйгээр залбирах хэрэгтэй. Өгсөн ч болно, өгөхгүйсэн ч яах вэ одоо гэдэг ч юм уу өгөх ч юм уугүй ч юм уу гэдэг ч юм уу ямарваа нэгэн тийм эргэлзээ байж болохгүй залбирч явах үедээ. 시편 145편 18절, 또 야고보서 5장 16절, 디모데전서 2장 8절에 신실함과 열정, 또 하나님을 사랑하는 마음으로 기도해야 한다. За Исая номны
Уучлаарай. Дуулал номны 145-18, бас дахиад дуулал 17-гийн 1, за Яаков номны 5-16, за тэгээд 1-р Тимот 2-ын 8. За эдгээр агуулгуудыг харах юм бол энэ дэр эзний өмнө үнийн чээр бас халуун сэтгэлтэйгээр эзэн бурхнаа хайрлсан хайрын сэтгэлтэйгээр залбирах ёстой гэж байгаа. 자, 그래서 우리는 여러분 기도를 그래서 쉬지 말고 기도하라. 이제 그렇게 명령하신 겁니다. Тэгэхээр тийм учраас бид нарыг яс гэлээрэ тасрахгүйгээр залбираа гэж ингэ хэлсэн байдаг тийм. Бүр тушаасан байдаг. 자, 에베소서 6장 18절, 미가 7장 7절에는 때가 되면 이루어 주실 하나님의 응답을 기다리면서 참고 기도해야 한다. Мгм. За тэгээ Эфес 6-гийн 18 болон Мика номны 7-гийн 7-г харах юм бол энэ дээр юу вэ гэхээр та тогтоогдсон цаг гэж Бурхны цаг байгаад итгээд Бурхан тогтоогдсон цагтаа магадгүй таны залбиралт чинь хариулж өгнө гэдэгт бас итгэсэн ийм итгээд төвчээд хүлээсэн ийм сэтгэлтэйгээр бид нэ залбирлаа өргөх хэрэгтэй. 그러니까 하나님께서 지금 당장 들어주실 것이 있고 아니면 조금 더 이렇게 예, 뒤에 들어주실 그 때가 있습니다. Мгм. За тэгэхээр одоо бурхны хувьд болохоор тэг шууд залбирангууд шууд хариулт өгдөг үе байна. Бас дахиад тэг тогтсон цаг хугацаанууд гэж үргэлж байгаа. 우리는 저도 그런데 지금 당장 들어주면 좋겠다는 마음인데 그러나 하나님의 때가 정확하다. 우린 그렇게 믿어야 됩니다. Тэгээ бид нэр залбирчаа тэг яг одоо залбирлах хариултыг авчаасаа гэсэн ийм хандлага ер нь хүн болгонд байдаг. За гэхдээ бид нар мэдэх ёстой зүйл нь болохоор бурхны цаг гэж заавал байгаа гэдэг юм санах хэрэгтэй. 마태복음 26장 39절 또 요한일서 5장 14절 15절에 하나님의 뜻에 겸손히 복종하는 마음으로 기도해야 한다. За хэтлээ Матай 26-гийн 39, бас 1-р Иохан 5-ын 14-өөс 15 гэсэн энэ агуулгуудыг харах юм бол юу гэхээр бид нар Бурхны дээр хүсэлт, тэгээ Бурхны таалал болон тэр зүйлсүүдээр дуулууртайгаар бас даруй сэтгэлээрээ хандаа залбирах ёстой гэсэн агуулга. 자, 일단 설명을 드린 거고요. За тэгээд л ингээд тайлбаруудыг ингээ хэлээд байгаа болохоор доош нь гүйлгээд яваад тий. 자, 186문에 하나님께서는 기도의 의무에 관한 지시로 어떠한 법칙을 주셨는가? бичиж чадахгүй шүү. А Ишлэлээ жоохон удаахыг хэлээд өгөөрэй. Зарим нь бичиж чадахгүй. За. 선고대로 좀 천천히 해달라고 하네. 아, 선고, 예. 네. 자, 하나님께서 기도의 의무에 관한 지시로 어떠한 법칙을 주셨는가? За 186 дахь асуулгаар орж ийн. 186 дахь асуулган дээр болохоор за бурхан залбиралтай холбоотойгоор тэг ямар одоо биднэрт анхааруулгыг ямар дүрмүүдийг өгсөн бэ гэсэн агуулга байна. 자, 보통 주기도라고 하죠. 주기도문. 예, 우리 구주 예수 그리스도께서 제자들에게 가르치신 기도의 양식이 있습니다. За тэгэхээр биднэрт нэгдүгээрт нь одоо залбирлын юм хэлбэрийг өгсөн. Тэгээ тэр хэлбэрийг эзэн Есүсээр дамжуулаад өгсөн буюу бид нар тэрийг эзний залбирал гэж нэрлэдэг, эзнийг үйлддэг. 자, 여기 마태복음 6장 9절 13절 또 누가복음 11장 2절 4절에 그리스도께서 제자들에게 가르치신 이 주기도문 이것이 이 기도의 지침이 된다. За тэгэхээр залбирлын талаар ялангуяа тэгвэл хэрхэн залбирах вэ? Тэгэхээр залбирлын заавар тий гарын авлага нь болохоор Матай 6-гийн 9-с 13 дээр байгаа гэж байгаа. Матай 6-гийн 9-с 13. За бас дараагийн нэгжил нь болохоор Лук 11-ийн 2-оос 4 дээр байна. За Матай 6-гийн 9-с 13, Лук 11-ийн 2-оос 4 дээр байгаа. 자, 우리가 오늘 이제 여기까지 우리가 함께 보겠습니다. За хэдүүлээ